What up, Ghana? What up, West Africa? What up to the world? This is your boy, the fresh boy, Papa J, the entertainment ambassador. This is EnterChat. Aha, any din komo with our celebrities. UTT, Yototoma, Tambonable, Osiabeba. My God is in here. EnterChat. Enter OP. Oh, no, Aha, EnterChat. Vidiana Papa Kuma. Nipa yimi tuchini. Enso na mina me domme. EnterChat niye ensemkesiye niye. Odofo. She EnterChat. Keep watching EnterChat. Open semkesiye tiye. Na open semesese obia tokrom ne kokko mo tiya. I just want EnterChat. Ha! In your busan sabna, obia entimi emusa no. Aha na onya the real story. Keep watching EnterChat. Very soon we are coming on your TV, Kesben TV. Check Kesben TV. Now we hopefully listening now on EnterChat. Okay, Yema Obibia Akwaba Eba, your favorite show. Anytime bia yede ebremo. Makasa anytime bia obi hu me sabre na wo so hu se ebra so e wo se ye twetwe enkomo na enye enkomo bia keke. We try say yede influential people almost society no yede mo beba ama won hu what is going on in and outside their lives. Enti ene ye borem akwakofa mameka say abrantie ba ko a yeka movie making in Ghana ono so obetimi boost say wabone homodin pa in movie making in Ghana ene yene ne ba bedin komo watene hunsem bebre wakan ne hunsem bebre be na ene so yene bedin komo niam afoforo bi apiepiem wo se wo so otimi ehu onyo obia say ebi mu frɛ no bra osei ebi mu frɛ no Wayoosi ebi mu frɛ no bobo but ni dian kasa pa so ewo ho ntene obehu nsem bebrebe afa papa medical bonding dada iti monka me ho na ye nyina yenko na yema Wayoosi akwaba emra EnterChat so medin ene the fresh boy Papa J wayo Bro. akwaba bibia boko de Boko Papa J. sa me te wonka cho wayo na se ase ye te wonka hina wo hye Aduma na akra kokoma. Ejumani kokoma. Sini jumani kokoma. Kokoma. Obenyane. Obe revival. Be dimre kakra. Yeah. Yeah. Okay, to around and I say outside. Ghana and I say share bridge be na. Okay. Me omo na dwane kakra. Because I was environment in Sukakra. Untimintina manga na munkwasa. Omo ana wadane mo chikakra no already. Okay. Well, I know say who fans pa e Ghana ha Monfort because na me be said that na mo be Wayoosi be dey e be din komo so munya about the time no that obenya time ye be frɛ ne be na time na ba am ye no din komo no obi wo ha onim ha wa Wayoosi kura esitie Wayoosi be o school he Wayoosi tena he Wayoosi say this into nne no say me mo si makakra bi na wo de kire wase kakra e mo hwe ye no ehu ebia o twa bibia fa wayo ho a o ho ko bi fa o be say de atro no you me das Papa J Wayoosi a branch bia ye wo no crow from Colombia from Colombia yeah mentamo ho na wi ni koken edie hipa easy yeah na me obi a so we see me party edi sanse me ne me size ni agroda yeah mpenifo nko ana na me no manam edi entra so best between a pa na Wayoosi oh yeah between like microphone if you want me nwura me no ho na me nwura entina as vibes no ho okay to true that no the dian kasa de Joseph Osei okay we frequent so me really me frequent wow okay and I'm papa so free Sofia okay yes Kumasi de me wo Kumasi mo ankasa na me ko school wo division I work from okay before no more Kings International we no ana me to so tertiary institution college of art or take the cabin you know right there no when I'm go see a branch be a friend of Lord Kenya when we share Lord Kenya yeah so time no na omo okuo bi e ko no friend Mabosa
bomb so be association. Okay. Na Kenya so na Agya Koo no president. Sata so no start enyomo no sika card. Now ti na as o system ni mo ba. Eti ko program bia me na me ye poster. Edimano. Okay. Sansana me sign writer. Okay. Now so betwumadi. Lo Kenya is obetwi. Me ye adwuma no ye no pesa asis kasem masa. Which will be the anyway. Sata kwa ne from say why you. No say why you. You know. To no say as we share the heading. Yanti. Ye be father for or sa adi na mu. Enti ma me so be pen asem. Ma me yes no. Sata me radio stone international den. Ti adana me so me ne genu a me nsua Kenya nwom to. And before so no makan say me pese ewiase nyina ehume. Alright. Na kwan be na me faso a ewiase be mama me ni television station, me papa ni radio station. De bia na kwa kwotena so. Enti me sua Kenya nwom no to a nti da ko no ye show e stadium. Na bouncers na ejina ho no mo no. Mamfa wo mo ho Kenya hu ye na magye mic na me to nwom na to aso. Sa rewre ma kwaje mic. Magye mic na me to nwom nti afei na crowd no obia ani je kosoro. Ipon ya na mfam ka na poa. Kofie. Ba. Sata na mo school mu. Okay. The parents nim say mo school mu so na me wa bonta me bo shoes. Oh, okay. Eti o say ase me penasem. Eti o man boys ni bi be frame ba ko friend Lazu. O forukrom. Ona na Kenya PRO. Yeah. Ana no mbedi di nkoma so. Lord no say na ni je ho. O pese usua no to ene bia show we besa asawe ni ade ti msua ni nyina nti eno achin tamale ho ni ade mo tonko ya to ensu na my parents nim say go school okay ba ni nyina chi no na ade afro no ensane ade nyina na minim ye unye bi na hu smoky alcohol dabi okay because the nam die sime ni so no mum na me pese we achieve nti e di mu na one director a friend Jackson Kebentum eba me ha so opase mitwasini na je say true lo Kenya na onena mu na no ene say pevu kwan na nka odi kowura movie industry no but I think say na ye share TV series be data boat and so now di man kwetene pa no so fa na answer na oku because we data boat answer na be senior and answer we senior so be data boat be pm as ye twa fufu na ono mu mate yanko eh de ya obesakopuma e so dwam sanity ajase ati oba mi fie ha satam na akin popo omo sini no jina so gidigidi pa yeah so oba no so wayo me pese me no di nkomo na nkomo ni nyina se me pese me ma obetwaseni in fact bi di papa na tempa udi Jackson atem bi di na tempa so pese odi utwaseni no bra na de o pese o kosemi ana oh okay nti uni ma wo ho ana se uni wo fase fo ho a obetum do mo twaseni because the time make us asem no na ma hu bi matiti bi se sini ye eye akohwe adwuma because na me hu stars ni bia onam ho no mo kra no siska acha sa de niska ni deze frame keke no waye da bi mi nso me nkone sa ejina me do kana me ne nya adwene ti wampa ba okoi the following day no oba na oba bia nso e na nyamre sa oba na nyamre eti ba bia na metie no so oba be hwe window mu a me hu no from far na mama nkura na kokoto gate ni so bom kan chense bi ni wo be na ka na ekutam sa time no omra na ka ni si video na chese me wo around auntie na afia se ma onsema o ka che me no na me hu se ebetimi aboa ti be de me hu ema no ema first movie Mr. Sassino na Agya Koo second movie
Agya Koo na movie. The Benny on one movie. Okay. I'm fancy many Kushia said so. Okay. Title no dindi awie. Awie. Title no awie. You could try no atasaman so. Nti ho na mkushia Master Richard. Okay. Nti mkushia stars bi Santa Onya na baby call Suzy Williams. Kwame Owusu ansa. Oh, okay. Joe Robinson. Just na stars no so. In fact na so she. So first time no kushia sa big stars. Sa big stars no. Itu ko share mo no na feeling na te sen. Hu to me so. Hu to so. Yeah. Mame nkoji enkrato ye ba Wayoosi isi wakokura the movie industry. The first movie I wokotwa was share Suzy Williams, Kwame Owusu ansa, Santo, Agya Koo, enye easy. O se pressure e ba no so ye ba ye be hu se ne feeling no. If I shop, I'm not sure you're bag. Bra, ade, and not so game. Not tell me about Michelle, see you about Queen Wayne saying. Bra, said your time about Mister, as your Jimmy me fear for any idea about ever so ye. Really, do this offending na. Bra, so me cousin me the time about Mister Juan Dancia. We are singing now about Timinka. It is some malaria. Where do any time about Mister? And you go, dear, no more to I want to meet any deal. Where do any time about Mister? A drink and your ma or bar waffle through. Dear Wama Kodano for any aquada won't if you do me and son of the total about Mr. Drabino. Shasa Wako Hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a 3-day malaria be answer. And Crossway, Food and Drugs Board for Agya Koo. Kayo set time near TIME. Time about Mister. I feel malaria fever the other is Ziba a woman. Ever trouble. We are back. We are still talking to Bobo Wayoosi. And common ayede what share quite of files or shas here. Is it your movie industry? I mean, I'll say show way is brought to you by Time Herbal Measure. Time Herbal Measure, a baby do tatashia, a ban malaria dear, or tinete. Enti uyo bia untu mini di wanu munya wode wodru ane Time Herbal Measure ana oyo ba ukonfitire emaye banso so ani basa mpacho wodru ane Time Herbal Measure ubora baby bia ye ton edru bia o say opk ng Time Herbal Measure ni bi tobi nanonum bibia be ye kama ama onipedua no so ayefe ye ko Wayoosi ho na ese wayo yakọ yekotwa sini no wakohia stars we nyina usu hu omo no feeling na tesen hu tom so yeah hu tom so panti ode be dialogue no ma me na ye me be ko settings na me Master Richard ofase a na yere ne Suzy Williams okay e was settings be na say me ma asundwe ma omumie no ntem okay anti osa from Biam Jackson sa from Biam wayo yire ho na obetimi aye nti be de sa kukuduro no ehye ho na mpa etwa asini ne wie no omo ho no bia bo ne sem e ma o first time no nti ho na Master Richard kacha me say osremi a o TV program bia wo twa aye TV series dada boat na obesre wo na nkomo de camera no ye twa bi wo ho no ma yes it try dada boat bi o sa set na so na say o de ama omo na omo show no following week okay nti edi to Jackson anim na Jackson so kwanda ho nti ho no na mde twa dada boat first time nti mi twa no Kumase okay nti true Master Richard na mnya the word Wayoosi edin Wayoosi say ho no na Wayoosi ni e ba ne say say edin e frame o say Wayo okay ano so ni Wayo na o miam bavlize no na enye no Wayoosi na che say Wayo no me say o say no enim na say enye no Wayoosi nti Master Richard and decide no na ma din Wayoosi no nti fi wono na fi bu ko akra ko twa dada boat na maba na nyame israwa na osrawo na nam so a mabaye Wayoosi ne ya kase wabo adwuma pa edi never say ho na say movie no na ebi ba na wutwa na awne basa afi na mena na mena because atam no na sini gina na so be no sika ne mo bet na feeling na ye di ye no na saka na so okutwa ye ntwa oka ye twa kana be na aketwa ne ye sen me kai se bitwa matreke o
I think them say 15 years as a 50 cities I'm here. 50 cities. Oh, sir. And that goes to try and come say 2 million as I say. But sometimes no is go. But now we say it's now we amount to age. Now to say from. But not passion. Okay. Yeah. Passion because when I'm want now. What's anyway? Now so be encourage you. Yeah. That's good. Now, as now movies now we are now more now only Agya Koo, now only Agya Koo. Now, mummy, like cohesion net is only near Juma, not feeling it saying. We need Agya Koo Juma now. On energy, na mission energy. Of executive producer, director, no energy. Some say Agya Koo, I stage work at check. I don't know, cat in no. Yeah. We did not so this way program. It's you no a creative the bar. Na mshuma creative the siano. It's someone else any money I don't set so Nina na was scripting. Oh, okay. Next yes, I'm on a kama. Because you come through the script. About Sana Madden year who ya. Okay. It's not directors no about Sana course in squad when I talk. It's the internet so better than an yeah. It's now business in baby, my papa. Now, my coibia, menene babia, menene proba. Oh, tea. I don't think the massa movies no. Baba, so ni Agya Koo no moya, amanfo ni je ho moto. E ma producers no enyamfa so yi ba. But edu baby na say ye hu ni Agya Koo bi amanfo say uni Agya Koo kra nye free. Sabe mpenofo kra ka say esene techema wo moko. Ye ni pa dia bia bibi betimi asi bete no nche say ye ntemo tete. Problem by ama ya shovel out. Problem ba woni Agya Koo ntem. Na ya kwanto mu na. Nsa kwanto mu nsam so de nye nyina na obetimi aka. Etu kwan kwa America na some 1 or 2 we isi. But mimi hunu say aye din kura na oye me brapani. Nti me ko no nchen epa na chew. Se de esi bia onu aketo na me. Omfa nche me. Na ento adwuma no so. Ono so je me fe so. Up to date. Baby obia no frame ma me ko yedi nkomo ye bibia kama. Yeah. Now they say ne iskasema na oh ne iskasema. Oh the big. When cry me nigga gra. Moye me nigga. Bobo ayo. Internet say no no problem. They say the money problem. But no problem dey be buy. Na me ka say ese ne techema kra mo ko. Okay. Ahanti. Ya ye ni pray entimi nko 100% ye den ya. Okay. Kwano baby betutu kakra. Baby betutu. Na say movie na muguso a moya. Na ye hwe say mo shesi ni nase no. Mo shesi ni nase no. Na amanfo say ekoyie pa. But you say ye hwe movie industry na ye nsem PS start to ka say kokoma. It hwe beginning no ene say na me just say Africa dey bia ye koye nimu na ye niam ase dey bia ye past a good change ye future. They say movie nka ye koye nimu na wo say nka ye yi no. They say mo na adwuma na asay. Bobo e dey ntina ba ne sa. Demo bebre ana ma movie industry e ko na chi. Dum so e one factor. Ana je say o ring katepa no na katebone aba be frem. Amanfo be hu say sini no sika bem fame wo eti ote gadu bia no afre no director eni okuta iPhone 3 kura na pictures ni correct nko are okutwa sini leso omo de phone no so timi twa movies oh be na be twa really yeah eti na afi ebi ye papa no na phone nso enemo leso mo kuma se na mo ye sade na say movie ni nyina Ghana ebi twa bi won kan just Ghana bi twa bi won kan kuma se ba bia so bia be hu say ska wo fame wo okay nti ande na won kodi akire bi se galam say boy say abrante bia visa na batizu bia no ko galam say eti sade no ne kabo mu a afi na quality no ekofom eno achi directors ni bi ye group bi ni personals woni me camp nti adwuma no ro no fata no kura na woni me camp ni nti me mfa ma no ne se mpapemu eba okay oh ni personals no boarding oh so woni we kura omo form kwa ye penti
ye de ma we kura na we betimi aye but why obeji skase ya na so oni we form ye pede ye mfa ma we se da ko obeji sei na onu we ye pa ye mfa ma we afi abrante na ya keka na no ho na ye na kokora ba o abran kokorafo nso gu ho hu Nigeria movie bi ya abrante bi sa ana a movie ya hwe ye foreigner panin wo ho ide be ma panin na ye nti sani fine e wo be say ye pe comic but I was see a storyline on so kakra. So what I say, nya bibia nso na be serious. Yeah. Sini wo bi hwa so nya passion no wo. Obitimi hwe sini no wo so ne ntia because we fa no serious. Ba fe na awodi na wo na efrim. Yeah. Oh. Nipa so so sabi akwaje me girl we ono wo yes enti no asa wontwontwi wo industry nim. Enti ma dum so no baba mu na afei de okoto no okoto wonya kane ano de ahwe decoders nso aba afei no okoto okope deka da bi wonya sara je no nti hula na ma movie industry no kofom na wo ka se abu akwara na penti nanim na ya no akokora na nkasa no nkenye bad so akwara na so betimi ayi ni ya champagne na se nkenye bad enye bad but akoko kra no breku de ense okay okay you opening your akora yeah kasa akora na beka no penini kasa no oh okay yeah and adwuma ni mu no penini no betimi abuba bi a eni nkomo na mu die no befa but akora no wo hunu sanyansa no and then face the kora no still e be won so we akora we penini oh okay no what can sempa because ya won penifo actors ni actress wo what I say yen ka say obutimi create comic but afin eno be yam more yes comic ne do baby na ye bebrebe akokrakra no odi nkwarasem so afin bon say na yam penifo no ye wo mguo say ye hia pani bi a ye ni be sine no ye do ye sen oh yeah edo yes ti enu nyina ka ho afro so bia ga na musina de mo di agrodo do ni ade na bi so kasa say kasatia asay ya di atem di tutu agoche for no mo di comments ba na che say mo se mo nkora na usua efia sem but ye matem di no do so sana mo yeah ni na ka ho na no what chance mo pa mami musa oni kojon cancel when mo ntem te say oni e free ba mena ntem ye kama pa sa ba se yentan hu ne no wo kwan bia so kwan be na mo fa so e free no mena ntem ye kama bibia ni mena ntem yeah oni no movies oni na movies ni oh mena ko do movies be 5 or 6 yeah my titles na bia I don't know so comfort kan one sempa say say na wo kan ya umu bia din dey but uche Ghana for no mo say ono bia ye na akokora no so no kan sem te say akora and ono so I think say ono so o kan hu bia na oh how dey men share ho no mo how dey men share that okay ye guswa ene Wayoosi bobo twetwe enkomo ene o kan sempa wa kan sem bia Jack ya kade bia sini no yese but no waka sembi o se ubetimi afa akwara aye na se akokora all right but body no any face no eno so na be che se obreko kra okokra eno obreko yes ense okay mame nko sankoje another break ye ba be share the music side of Wayoosi. It's Wayoosi. So feel like say yes sir. And it's so style on a beat, oh. On the beat, on a mix. You pen me say yeah, na she has me name in a bema. If you didn't know you, me just for tears, you team and papa. Troubles and trials away from me way. All day long, gotta sing and pray unto my Redeemer name be praised. Chineke me we one work. Devil will be stubborn, evil king corn. He the trouble still me a winner. Moreover me a dawn, heavenly God's son. Say bye to the upon danger. Send on the speakers, ayo, for my testimony, oh, testimony, ooh, for my testimony. Send on the speakers, ayo, for my testimony, oh, testimony, ooh, for my testimony. And then Wayoosi
meti ase atamfo nyine ne magu ase adom no nti me ho antete menya meti ase ma mpanhwe atamfo yi mase atwede yesemaje aduro bi ne nside emu aso twen bi ne me yare odasane hwehwe ma hwe ase amen amen subu afu ase danka amen amen pape ya come and chiki ya see deni adungre jiwaye ye bobo Wayoosi mina minie saje dedo tuna yentie. Turn on the speakers ayo for my testimony oh testimony ooh for my testimony. Turn on the speakers ayo for my testimony oh testimony ooh for my testimony. Be any higher, be volume no man in see. Them go tire, yes, in minty. Make a praise the Lord that Jesus, hallelujah. Na miya mafasua by yesu te se abinchi. She say me su, bring friend of tears of joy. Me hustle, yeah, na me your boy. Come on, look at dampu, I could afford. And if I go travel, I made a convoy. We name a testimony. Finally, me so my testimony. Matoka madadi, besi fear my mommy. Wayoosi car life, yes, sweet giant honey. I don't know ya can say I'm never gonna slack. I'm still hot, this I got in a flask. Way back, sana munye na mugu mi wax. Susu pon, and I'm what they may compare. Turn on the speakers, ayo, for my testimony, oh my testimony, for my testimony. Turn on the speakers, ayo. Welcome back. Aha, EnterChat and Komono aye de papa na wayo mama say ye wo panyi ene ye wo panyi and Komono aye de make us a time heba mixture still on one guso ekuta yemu malaria Arabia ekuni papa e wo Ghana ha enti say broni kwefra brochi e ba Ghana because of malaria enti obo ne ho ban pa na malaria na Ghana fo ye nhye da mu but ekuni papa enti me say time heba mixture no efie bia no o se enya bi wom se ne be ya malaria emma emetete ye kosto bia ye to waduro o so pe KNG time heba mixture TIME time heba mixture malaria do utu kwan afa bi show bagim enkwara nom empanifo nom na yetu malaria se emfa emfree oman Ghana mu bobo they say uye music na say me hu te woni chiki check mu release singles after singles na say no what just ni no kra ebe music ana say me da say me nyai movie ebe music so tie me kasa ni ya be starting music and I'm be a movie industry ni na nipa bia so wo ho na say adom no say 5 to na ana talent na 5 also de ni nyina ye adwuma okay yeah me anyum eye me hobby okay ebi aye pie call sport we bi aye boy no ma me nsa ho ba mitimi ke na mitimi ma me dia so me ke mu pa okay aja me mama ne je chance anyum to de bon samna na ne je nyum pa we kwa master kese pa yeah aja ya nyagopon ye to nyum soro na ma o ye kese mo iti bi mi to no so no ade am free mu ama me de bewura movie industry mo edi kwan se to twene say akonya na ba na say wo say to aso na ti enyum de mfa say menye nton ni ade abem bi gigi mani you know say o nyum na wo ye no wo na wo ye na wo tieti no wo dem no kam amanfo nso me ti nyum no be outside na say ko party be drop wo ne chicken nyum bi na very nice ba like now uni lokenya nanti ye kakra na this time wo pese wo san ediwura nyum no mu ana say so mini Kenya sade ne eno no wo ho ana me de bewura movie no mti as manage ho oni ji ho an so say wo na say wo ye ya so so on fam pesike na wo ye ne say abre be mu abre na be kire oh okay abre no so eno abeba all right you say so far anyum say na wa ye fan say me kuta singles be 4 as 5 cra 4 singles na ma me freestyle ba ko ma me rap ni ba ko na I say eko friend asida yare ye no okay ye beba so kakra. First and foremost, thank you, God. Ghana Penfo, thank you for your support. Creative art industry, joy industry, I see you all. From our doctors and pastors,
the Mosipi for your prayers. Dr. Ima, Ghana movie industry, much your door to the fullest. Ashigami, Waratuza, Jamu Jaja, brother, me mami free ma, au mamoda, me the 1 year Bushansia and Sanda. That's right. Papa here fan club. Offer you, we manager, turns up, co-son and says Ghana, India. Thank you all for the backup. Nice one. Obe the best rapper this year. What? What's rap and Gaza? Why are they nice? O kase na oyari. Ye nyina yeti Ghana ha. Say Wayoosi yare kakra. Ema uko da hospital. Na sebi ebi kwa kase wayu kwa no. We film story ne ba. I think say what here. You see wayu film mama. Ni o group bi mu guy bi di betu mu. Almost when you know, was one call of Fiji never send it. My phone. Every big quiz. I could see group will be there to say why you say no, so I could see no one you know. No hospital, few whole cry day. Benny. What is and someone cost now hospital? Not feeling net to say. Hospital there. Me na me dey cost be one meet you. Yeah. From France me hot to me we na. Oh, me ba ho be hwe nti ni podoma na ba ho nyina no na nyo bia na me hye ho no no say na yare no more the interesting obi ba recognize no kra na nyasam rock na owo no ba na nka me pe na nka person ka wu because na me ho chire me too much because me ntimi no ensuo half cup ye de aduane be me ntimi nti 4 spoons ntimi sa my time ho chiro no ho chire me and ya rena ba ya no obi anso ni na me nti ni penny sem kwada so obi nya kidney kwada na ho tsara to no it's a kidney problem yeah okay because nema na de kidney ni ba no sa nema ni nya na me ye bi alcohol e chire me ba no mo nsa me na bebe me wi na mo me ba cho nya wo mame not just say nyama e ma onya kidney problem no yeah ebi ni na o ye de na na o ye me no sa frafra me ntan no nsuo dodo me rena more spices food bia me nya time enough time emfa onya time rest abrawo no sa o renam sa time nyina so location okay ekutwasinia okay bia na dwo bia be 12 mo bush etwa na se fie mu twa obreki ya na moduane si wo udi wi a 12 no udi wi a so ntimi ntwa wana wa wo udi wi ya oda okay bia ho mache be 5 ni asa benya no inipa bia so say when nya kwani enough time no eso nya 7 good hours na so nya deda na sa time ni nyina na minya bia dwun so be de mi be sha me ho sa se nyina no na me de pressure to kidney so okay di amame asate se me yekes because ensu na efin na wo me hono ntimi ma abontene ne dunso no muso na befa efin 70% for you kakra bi na fa sabe ya janan eti na chase ni da so bi ani babia but say nyame so obajiwa yes no matter what eti mani am ko mun de na me na ne because o say nanka edu baby wo pese wo I quite remember say yeah the dialysis the first time I'm called dialysis na omo kala so okra bi nsi oda edi mi wo the machine si nso na light off ba komfa no che yedi machine si usu na machine no infant omo de ka take bi be se untini a emu eso kakra edi to obi de sana ha obi de esana ha sei obi an ba bia doctor no freeze wo de sa emu de na semsre ho a eti ya program machine a ay artificial kidney no any friend dialysis no machine is one mo kakaka ntubun so moja no di afusanti eno na eyi efia o senka wo dun so no a wontimi nyun so no sa machine na eyi fini bi na eyi fini bi ni so no na sign di boja papa ni bi so ekọ ntubo wie no session bia 1000 Ghana cedis one day nti na me 3 times a week. Wow. Be Monday, my Wednesday, my Friday. Oboka. Nti 3000. Emunru amato mai. Bi so beside the moja assess me so. San say kid na asay no.
entimi produce blood yeah. nti this yes ama omuja nti me kai kasa no nyem no me da dialysis wo no asa me nam futu kwan bi so kwan no dem sa me kwa na meti se me bra okay me senior man from me wayo me bra no so no obi oni me bra no bia ni se I do respect him eti baby am dripa o frame ya anya hwe ma me nkotia asam kro nti me da me nsa me ba no mti me na Lord Kenya oh okay ejina me nchen dialysis yeah ti my wife and friend no na doctor sin kwaso money nwura because on e mo bia nwura ho ti Kenya be bompa e ma me ka chem se mama renho ma ho beto me san ba fi okay ti papa ba bia wo bia Kenya I salute you yeah ya me na mo so na o je me na me sha na je say den na I said the wo so dae no I am said ni pa kono ofre say wayo na lo Kenya na manti voice nse lo Kenya be na me bra ana na me hu se wo frɛ me wo bra na hu se wo frɛ wo frɛ me ti me na Kenya jam really yeah oh okay anyway wo bra yo wo bra seriously na easy is it say no wo hwa ahode aba nyame adom wayo betimi aye bibia wo so ye bia nyame adom mini kidney problem bia nyame adom and ko komfo no chia before that ho Joseph say obi abetimi akwa search many kidney according to doctors eye nipa 100 a emu 2% in survival and nyame de maka yeah enye easy nyame sharpa say niama nyame pese ode wo ye no unya nyewie nti unya nkoe obekoso atena se because ye hia obi an say ne ye ba ye ne adwetwe nkomo nti ebe hia o Ghana hia o because wabo adwuma pa we de menka wo ya ye ne ntie se oba efri mu ma yakọ nyame enchiche ore is it no the way forward for Wayoosi no any say niam be ne gu akwama wayo niam no de bebrebe say no me ne nkrofo bi kasa pese me bo kidney okay dawu okay and sika ewo mu no nyi sika ketewa san say obi nya kidney problem na okọ hospital na say sika ni fia obewu o cost ma ko bia 1000 Ghana cedis na yes o da so nkwana nyina easy sika wo fie se de hen kura na abambuo beba kon ya faso didie ya faso nom bi mu hono ma de hold de kura no wonum nsuo kura na no refi kura so wonum nsuo eno nso na makini nso relax it se de o kuta computer na uhu se freezer na o refresh no kidney de ye nsuo na wo system ni na eyi efin ewo mu nyina tedwonso no ba na wo jabiti na ya bohu dawro ama nipa hu se ye fa kwan we so a betimi aboa en obu wono ma na bo se o pressure koso pi na wan check a obetimi akwa konya kidney problem ni ma pibi na de ba ni ho ahometi and mesua de bebre because wayo kansem bi a ye nyina ye bi me producer Poleeno oyebi me susu me yebi but wa wo hwe yen so no me say wo so yebi o say yenya time and rest and nam ne nsan no nom frafra ni nyina timi ma yenya kidney problem because ono wa komu bi em so koye no doctors a chene say why we na we ono na wani me no mienu so yenim asem me nte say why you can be bia da o and then on EnterChat we bie key no ama ye hu ono de nyame agi no ye bia na menu mienu de bia na nyame anya den anye beti ye mompa ye say bibisa anye den emra ene wayo akansem pa ama mani agi bobo ye ko ene wo hwe in society ya Ghana formant ye say ya na sebe ye say bibi di trauma door aba ama ene boys wo fa ba bia che ye bohu dewura amanfo kan wasem bebre internet ye share we because ye buy no yenya enko camera mu na oni ye disa nkomo no ana wo ye photo pa me pese wo hwe me camera no na wo kasa kire wiase fa na nyino mo hwe ye photo a wo de be maye
efa sansam no wi a wo do social media handles obi pese o twe onyum ni bi o pese o kenka bi fa Wayoosi ho a ene se number bi kwa na nipa ne betimi afra wo dia tudwa nti camera no ye wo dia ka bibi kire ya hwefo a mo hwe EnterChat sabe yo me da say EnterChat de o no say me say ye nuanom mrantie a mo siso wiase no so batu di agura unkum ekwan a wonfa so unkum say ya re be chichire wa wo ye wo hwe enye ye na da ho ma ye Bible krampo ka say wiase krampo ye fa na ensa ese ensa da what you say but tramo na mo tutu na emoamo tramo emoamo recently ya me kai say ai New Road Johnson kabiti obiti na see dia ban say on tutu mu na num no won so wanom tramo energy drink a boys na num bebe na tutu bi gu ye sremo wapum di enyan enam so police nchi trauma don't na mafa advantage bi ana mode ye sremo sabe bia ya mo kakura na ye ti so da hospital kwa na ye behwe wa ya say ada ye o kwan bi so se be sremo say emmoa na ekum mrantie dam bebe de dam bebe na ba se be say we are brantie bi na wo kokonum bi ana say wonu bi da na ma wo hwe program ya EnterChat ya na wajai na edi asumwe aba o mangana yeda sipa bobo wayo eni wafutuo ni ene adisua wo dia mai on EnterChat nyame shop na me de nyum foforo aba testimony yeah testimony foforo yeah testimony and so only one here and many chiki check and Mr. J yeah okay testimony e wodwa so ko YouTube bia da ho YouTube and me social media handles no Twitter Wayoosi.actor Wayoosi.actor on Twitter and I call YouTube so Wayoosi actor okay Wayoosi actor YouTube yeah call Instagram Wayoosi actor okay at Wayoosi actor Instagram Facebook Nana Osei Kofi oh okay Nana Osei Kofi na ze ho nyina yakwa ebe hu bi efa wayo hu bia ba onyom no aya mambi ya mabobo no radio so mpachomati yeda se munya ebre ehwe EnterChat time herbal mixture me can for still the amount me na me bi hye mo abribia because malaria ne obabia anti me na ma time herbal mixture no ebi ehye me ho KNG omo enokofa time herbal mixture no ena omo dia banti so wa brochire baby biara wo Ghana ha kona bia Africa kona bia masa try so sabeka time herbal mixture ne bi na onso watimi ano no etimi aboa ni padua no ama ni padua no etimi agina yade ya wohwe kwan a wayo esika ne de na so edu baby nko no nko binya na nka wawu enso nyankopon anka ne sa ene yede nkomo ni nyina esi medin ene the fresh boy Papa J, the entertainment ambassador. Follow me on Instagram, Fresh Boy Papa J, Fresh Papa J GH on Facebook. Jack, Ebeshia. If I shop, I'm not sure you're bad. Brad, and not so beautiful. Now tell me about Michelle, see you about Queen. Why you mean say? Bra, said the time about Misha. It's your Jimmy me fearful. And you're the about ever so. Really, do this offending na. Bra, so me cause me the time about Misha one dance ya. We are singing na ebe temenka. It is some malaria. Where do any time about Misha? And you no go. The no more to want to me any day no. Where do any time about Misha? Edre enye ma oba wa fafro. The one ma akoda no for. Any akoda won imfie dumienu. Ansa na obeto time about Misha Edre bi no. Hwese wako hospital anasa lab am wo hu say wo a 3-day malaria bi ansa. And Crossway Food and Drugs Board for Agya Koo. Kayo set time near TIME. Time herbal Misha. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no. Ebe trap. What up Ghana? What up West Africa? What up to the world? This is your boy, the fresh boy Papa J, the entertainment ambassador. This is EnterChat. Aha any din komo with our celebrities. UTT Yototoma Tambonebo Osiabeba. My God is in here. EnterChat. Enter OP. Aha EnterChat. Vidiane Papa Kuma. Nipa yimi tuchne. Enso na mi na me dom me. EnterChat niye ensem kesiye niye. Odofo. Share EnterChat. Keep watching EnterChat.
Open some kesiati. Now open some messages to be a token in a cocoa more. Yeah, I just want to EnterChat. In your busan sabana, will be an intimate emusano. Hana the real story. Keep watching EnterChat. Very soon we are coming on your TV, Kesben TV. Check Kesben TV. Now we hopefully listening on EnterChat.